Din hija l-poddata numru 489 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata llum se nisimgħu mingħand il-Milk Me, i.am.willow, The Black Horses u Trisha Dawn Williams. U biex nibdew illum, The Velts. Season of the Prey minn The Velts laqana għal poddatora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant illum numru 489 f'din is-sensiela u jessibu d-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com fejn apparti d-dettalji għal poddata tal-lum isibu wkoll l-edizzjonijiet l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor. U naddu allura mill-ewwel issa għat-tieni silta maħuda minn album ġdid li se joħroġ dalwaqt f'dan ix-xahar li ġej ġifieri f'Lulju tal-2017 mingħand il-grupp Milk Me. L-album jismu Emerald. Din is-silta hija Shadow. So differently, your way specifically. You're not around anymore, and I need an answer for all the times you broke my heart. You're a shadow in the dark.
Shadow mill-album konċettwali Emerald li ħereġ dal-waqt mingħand il-grupp Milk Me. U qabel bdaqqitilkom din is-silta semmejtilkom dik il-website ToniSant.com u tajjeb li ngħidilkom ukoll li permezz ta' ToniSant.com hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi nupjexir dejjem nisma' minn għandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati issibuni wkoll b'modi oħra, pereżempju hemm min isibni fuq il-Facebook jew inkella it-Twitter, il-YouTube minn fejn kull edizzjoni ta' din il-poddata toħroġ ukoll bħala video jew l-Instagram insomma huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi nupjexir nisma' minn għandkom, però kif għattilkom il-mod preferit tiegħi huwa permezz ta' dik il-website li sibuha fuq ToniSant.com. Naddu għal silt oħra ġdida mingħand i.am.willow din jisimha Oceanfall. I'm scratching bullets for you. Shut the door, you brought the cold in. I'm scratching bullets for you. Bullets for, I see the hunger in your eyes. I feed you with my broken lies. This love was unintentional, and now I'm frozen to the core. Oceanfall emmek mela minant i.am.willow illi saftit tasminilu konna nafu wkoll bħala Kerry Harbour. U nkomplu għaddejjin bil-poddata tagħna llum ukoll għandna ċans anke ninkludu żewġ siltiet oħra. Minn żmien għal żmien noħodkom barra minn Malta kif għadna għamilna hawnhekk b'.i.am.willow, imma barra minn Malta wkoll ġieli mmorru l-Awstralja. U fost drabi li smajna wkoll, smajna kemm il-darba minn Andre Camilleri. L-aktar proġett tiegħu smajna wkoll minn għandu jismu The Black Horses hija l-kollaborazzjoni tiegħu flimkien ma' Jenny Spear li kitbet din il-kanzunetta li jisma' To Hell.
as I met you, I learned a lot, but nothing at all. They say that pride comes before a fall. The saints have come for you, and your new angel, she's right on cue. As I face the setting sun, I feel so weary, I am undone. Gonna drown my sore and weary eyes, find a way to stay alive, but I hear the distant ringing bell. Gonna drown my sore and weary out. It's taken all I have to stay alive, but I'll hear the distant ringing bell. Feels like it's calling me to hell. Bil-video b'kollox minn Canberra meg The Black Horses, Jenny Sparrow, Andre Camilleri u s-silta tagħhom To Hell. Tajba hawnhekk ukoll li nfakarkom fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt. Dan il-proġett mingħand il-Malta Media Memory Preservation jgħinna biex flimkien inżommu l-memorji ta' dak li għaddej bħalissa biex meta l-preżenti sir il-passat jiġifieri fil-futur aħna nkunu nistgħu niftakru xi ħaġa minn dak li nkunu għaddejna minnu. U tajjeb ukoll allura illi niftakru din l-aħħar silta illi ġej issa, rekordjata live fit-Teatru Manuel, propju ftit tal-ġimgħatieru waqt il-Modern Music Days. Il-Teatru Manuel f'kollaborazzjoni mal-Malta Association for Contemporary Music bl-appoġġ tal-Fondazzjoni tal-Valletta 2018 il-Belt Kapitali tal-Kultura. U hawnhekk se nisimgħu allura issa il-kompożizzjoni għal pjanu video ta' Ruben Zara fuq il-pjanu Trashadon Williams.
Don Williams hemmhekk bil-kompożizzjoni ta' Ruben Zara Pounding iġibna fit-tmiem tal-poddata tagħna l ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Se kunu ġurnal taqgħu għal edizzjoni oħra f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor, jiena ma fadalli xejn li nfakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem huma permezz ta' ToniSant.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.